I dobrodošli u novi tutorial Insomnia Hack kanala. Danas ću vam predstaviti kako upravljati Android uređajem preko kompjutera bez potrebnog, znači USB kabla. Šta vam je potrebno? Potrebno je da imate instaliranu aplikaciju AirDroid. Nju možete pronaći na Google Play ili Google Store. Uglavnom bit će link u opisu videa. Sada idem, znači, evo ja sam već instalirao, da samo uđem AirDroid. Android. Evo ga, znači već je spojeno na wireless, imamo tu ove brojeve. Sada njih potrebno ukucati u browser ili web adresu, znači ovu gore, ali za nju je potrebno se registrovati program, ali mi ćemo sada ajmo preko IP adresi 192.168.128. I sad trebamo prihvatiti ovo, accept. I evo ga, kao što vidite, ušli smo u to. Evo vidite šta ima ovdje. Znači možete čitati poruke, možete gledati opcije poziva, aplikacije, listati, brisati ili instalirati, znači šta hoćete. Onda kontakte vidjeti, onda gledati sliku ekrana. Evo sad ćemo to odmah probati. Sad ćemo allow. Znači za ovo, evo ga, dobro. Evo pratite, znači mobitel tu. Evo tu ćemo poruke i ćemo nova poruka. Sad ćemo napisati Insomnia Hack. Evo vidite što radi. Dobro, možemo to ugasiti. Onda ima također glazba. Možete vidjeti glazbu, slušati također. Možete gledati video, znači zapise. I šta još, znači to bi bilo to što se može. Možete jezik također promijeniti što možete, znači u ovom preko IP adrese. Sada u čemu je razlika kada uđemo preko web adrese, to je znači ovo, samo sekund, ova gore adresa što je bila nebitno. Web android.com. I evo vidite, ja sam se već znači registrirao, evo samo da ukucam šifru. Znači da se ulogujem. U čemu je sada razlika? Znači sada možete, da imate neke bolje kao opcije. Evo ćemo ovdje detalji, ne radim, svjetlo se montano gaslo. I sad to detalje koje je malo prije. Imate evo ovdje, sad možete znači vidjeti kao neke naprednije opcije. Evo uređaj, dobro to, znači može se dodati do 4 uređaja kada se registruje. Što je plaćeno upozorenja, info. Tu imate neke info o aplikaciji i tome. Ovo su upozorenja. Šta sam još primijetio da može, znači ukoliko vam je telefon ukraden, jeste to 4 uređaja, znači možete ga preko ovog locirati, evo znači tu je to pronađi. Onda nije uključen GPS na mobitelu, ali nema veze, vidite, nije omogućeno nešto, znači omogućeno. Znači nisam se ulogovao na mobitelu, jesam čak. Jesam, ali ne znam što sad neću, uglavnom neki je bug vjerovatno, ali to bilo to u ovom videu. Nadam se da sam vam pomogao ili šta već. Naravno ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal koji smo otvorili prije par dana. I za sad to je to, očekujem vas još mnogo zanimljivih tutoriala i korisnih i sad vam kažem, vidimo se.